Kedam tang phai kuni ni phai kri hiniar ni Delhi rong supia long India International Friendship Society tumpen ke paman pon Bharat Jyoti Award anong e Chandrakanta terang dengdun terapi pini phai kuni kri phorni alang li pherang ke tuma thengno ke ban phai kuni ni phai kri hiniar ni alang li labang sonong e dengdun terapi alang li ame tha phandep kali ili tum ka du ka ve kar biang longra da pharmancy nong menang wan pilo Labang sonong elang lipan kupia joini pensi ki piponang kok ma puthak ethe thenia lam the pherang ke tum pen kache patheng no hut alang li kache thana tengke karbiang longa pharman nili lun lam tumo pen chenglok jutang jubat la pen pret cham rada sai misen pen ke klem nang thek long si labang sonong e nang pajir pondo Kecheng sinili pan isia kido India International Friendship Society tum pen palisi nili kaya lamu pen chenglok rad la pen jutang jubara pharman lun lam tumo kaponda pen rada sai ke klemalam an India International Friendship Society tum phan luthusi nili pan inut cultural activist and social worker pupen naingwai ponsi bang sonong e phaikuni krehiniar ni Delhi rong supialong Bharat Jyoti Award nang pipon lupusi injepo International Friendship Society ko hinpen nilikai si lifetime achievement hisab jutang jubat pendang lo kado kowe nilimu kado kowe nili biodata kado eta nangji pusilu lo asi alu bangke nili panang lo cengkel lo nangdi pemesi nili hinpen biodata cipi lo biodata ta lai lo cipi lo so teng pemesi ang itu ning kang sam lo ning samperang itu kita omangkala lo je After pursuing your biodata most objectively and impartially, it remains our considered opinion that you have given a fight in life and your worthy example does inspire others towards certain remarkable achievement. We have therefore chosen to honor you with our most coveted institutional and globally reputed representation of Bharat Jyoti Award and along with certificate of excellence at a befitting function. Hal soalnya ni betang kita bor ipen masih ke pating pesi ni di setong ni lo di lirong supia lo India International Center Puadin hadak si amei pedulo si aholo lo si pedulo hadak jaseme tu bangke India long bang pokep le tu nong i different fields mami ke researcher dulu mami ke medical science putak dulu man politician tu mata hang social worker pohisa Nili pan kita social worker and cultural activist, social activist. Nasoni sab sini pan kita mereka dua lang pensiun nili pan nang PG pan serang itu nang hangi dulu. News report Longsodaring T Karbiang Long Live.